ev civîname encamê wêna ev e. پلتفرم زمان کردی د داویه سال 2019 دا کل آمده به بشتریه نه پارتی و تفگرین کرد هاتبو دامزراندن راپور که حقوقی آماده کرد درباره مافی نتوان ده و لگوری پیمان ناودولتی ده مافی پروردهی زمان بدایی که بردب که پلتفرم شرف خانجزیری دیار کرد افدمک دریجر سروی راپور خبات دکن لجبر شرطن کورونا راپور بدرنگی کرد ویدا زانیم پشت شر جیهان آد و یمین ولاتن اوروپا و جیهان سرو بنی هفدو بو پشت راجی پیمان مافی مروان هات امضا کرن وی بحث مافی زاروکان و پروردهی زمان دایکی جی کرد که دگلک پیمانان ده هاتیب جی کرن برز جزری و هدا عام کرد هوا جغرافیا كده مثلا سروا ما في وانا ما في كم نتوا وما في برورده وقال لك بفي هواي بيجن بيمان النابنتوي هاتنا انذكر ايمجي ما خواستن وانا دبير بينن وبرايا بشتي الدنيا يرى بيجن من ام ماف جبو كرداج درباستي يعني نتن جبو دولتا ما درباستي اگر ما في زاروكا هبه زاروكي كرداجي gerek قارب جوا مافا سود ور بگیرن مثلا زمان خو پرورده ببینن ناسنامه خو پیش ده بخن کسایتی خو پیش ده بخن د مافی زارو کاده مثلا افهمه زلال هاتنه فرموله کردن بس دولت ترکیه اوی چاغی شرح دانیه سرگل خالا yani evji eşkereye bu ev khali bu şerh danine ser betir bir persa kurda bir zamanı kurdi bir kurda ve giredaye icat dve rapor ile em جرايا نابن تغيير دبيجن ام دخوازن بو تركيا با شرح بو داني نسر ما في زاروكا را پلتفرم خوازه کو شرح کو ترکیه لسر پیمانان تایبت لسر مافی زاروکان و پروردهی زمان دایکی دانیه بتال بکه هناك نظامنامه بر دولت نابنتوی و بتون دولت هاتنه قبول کردن موانا برهف کردن و لأوروپای و hemen yekitiya neteva o meclisa Türkiye o her vekidin me brekirin jbona yeki jbona mafi zmanê Kurd o mafi gelê Kurd bira bitûnê dünyayê haydar be me bestame bi raporê ev وەک مەڵەتێک ئەم ژی دوارێ زەماندا مافێ خۆ ji hemwelatiyek û hemûyê dewletê ne bixwazin. Armanca me sereke ew e. Di naverok wî de jî em destpêkê da çar xalan ji dewleta Tirkiye dixwazin. Em dibêjin bila zimanê Kurdî bila bibe zimanê perwerdê. Bila zimanê Kurdî fermî bêne naskirin wekî zimanê Tirkî. Di makezagonê de ciyê xwe bigire. Aseyemîn em dibêjin bila pêşdibistan û heta zankoyê ev ziman bêne bikaranîn û bêne bûyê zimanê mektebe bibin perwerde çêbibin û di nav yasaya xwe de jî bicî binin parlamentoyê de jî bidine dengdanê û nav yasaya xwe de bicî bigirin wa çaremîn em dibêjin bila wek saziyê zimanê Tirkî çawan di nav hiqûqa Tirkiye de ciyê wî heye saziyeke fermî hatiye avakirin bila saziyê zimanê Kurdî jî bê avakirin bila xebat ser zimanê Kurdî jî bê kirin خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد